malanga le ipalmi ape ko ichu palmi ya ko ya ale upa no me ani temi ya awale pa mo le pa ala wilo acho ona oli ti uti o tatu teni tashi le tu vale upa no mai tala tu la no tashi le si amutani abol mole ai ni sui o media to moto su to tashi tu sui pa ya si pa mani no to na tu lama ai amata tu ile bolsama mata isu pali ya on tala tu le la no mo sili matani ala mo fionga o le a pena mai a rei loa kako canvas ki mai pule ya sao Sa fakte sa fo sanga mo le fionga to mai tai o sai mai le la kiwa le la kiwa ku mo TV lau fionga kami ya yeah, ready tako. Yeah, it's what? Tolu, dua. Ya, ote atala patu pa ia mawalu mo si tato tunu. Ion tu lang palupe. Ole pa ia la valea ila fio tama mo lang to ainga mo lang to tama. Usonga ya pule mtu mo itu au mala tawa ainga le tai ma le va fonti ya ele fangalo ina polta to mo tu sa ya sua ma le vai panua fo mai tu lani sa ole msale au mo ma le lau ni na sa lua pa tu yo le motu to on pale ula ya mai sila au na tasi ele fangalo ina le tapwa inga le ainga sa le se foi le ainga sa me sa teko o e lo fa no manu awala vale manu ia le tunu ya me se foi tapwa inga mawa tina anta mama tu ia o lo tapwa inga mawa tina malawa o le lo sa mo lo mawa mai le nei fa salam ia ele fanga lo ina foi ia o tato a tama fa nau ia malpa io sa mo ia o lo sa ili malo ia tunu fafo lo mawa mai so te whakalofa mau whalofa atu whatalofa foi sa wha ingo tatou au pasalau ia mai se foi le au tu stala manato le nganga ai o nei pokalame ia longo pu ia li ile mamalo le atu no o mata opu lau te tele au wa foi le lato foi ngalo e tausi ia mai lo wia taltonuma ele tau whaailo le tā ua o tō mta whaioi. A le nau ta inga la vai al tātou pai ngā mālo. Ina ia sao, ma pālene, ma ia mapofo. Ia le momoli ina tō tātou ma tāu. Ia o wālawa le no foilo fo ele malo le atunu. Ai whaatai le pule whaasoifua le atu. Ia ua momoli mai le soifua ma le ola. Ia mo le sila fia o se furu ai nei o aso talo tu lai mai tatou fai ngā malo lona winga tasi le vai aso ma o naso ia atonu o loo iai ni mata upu tā ua ia o lava ona o whaailo e wha pēlimu ia o nai mata upu le nā o le a ngai atu iai ia tatou kosanga ia atonu e a ngai mai tonu tatou fai ngā malo ia o lo uti lava le whasoa ele tau whaailo le tātou paketi sa whaangaioi le tātou malo taus ia o le tātou paketi lava ia le luasu limpa sene o le tātou le sa whaangaioi le whaatinonga ia o le anga i mele tātou whainga malo o le lava o whaailo mai ia o uti le whaasoa o nana o luasu limpa sene ia o le sa whaangaioi le tātou malo ele po ai la le ba ai le tātou kapeneta le fionga whāne ni ai mai se foila na kapeneta i me te tau na ave iai wha mua
Mol sila fia ia o lewa tu ina atu le whaalinga whaasalau poloa inga whaalalai whaakose. E tu sai mai vaenga tasi o lima whaavai malo tu tasi o Samoa. E mawhai ai o na operate le tātou whainga malo le paketi lava lea. Ina ia mawhai o na operate le tātou whaangaioi po le tātou whainga malo. Ai maise le tātou watunu i le tolu sifuwaso. O le whono le kāpeneta i le aso lulu. O le asa petu na iai. Ia ma ausi ai fo. O le a amata mai le tātou paketi le aso tolu sifulo se tema. Ai whaangata ina le aso tolu sifulo o ke topa. E ta oto lua tātou tāpenanga. E le ngata le tātou paketi whaangaioi e tolu sifulo aso. Ina ia ave le whaamua e nisi o vaenga o lo taumpai. Ave ia i whaamua. Ia awane i to al tāpenanga. Ma le whaangaioi ina o tātou malo. Ai o lo o ngā lulu e fo i tātou tāpenanga o tupi. E tāpena tala whaatau au tu o le tupi. O lea ia i le fuafuanga. O le vaiasolo na lua o ke topa. O le a fola i lunga le palemene. Ia le tala whaatau au tu o le tupi. I le vaenga mua la lea o tātou tala lea tupe i le tasi o lima. I lalo i whaavai malu tuto tasi o Samoa. I tolu sifuluasi. Ia ua whata oto mai ai vaenga e ave i ei whaamua. O le tongi ina o tangata whai ngā ruenga. Ia ma ua taimi. O ngā ruenga whaatina o le mta ngā ruenga ma ofisa le malo. Tono vaenga ia o le a whaatupe ina lava i tono o tātou paketi lea tasi o lima. Ia o le tātou paketi nati. Ina ia mawhai ai o na ngapa tau lima ina vaenga ia. Ia e totongi ai fo ia o nanga whaakoni karate. Ia atono o lo ia inisi ati na e tātou malo. Ia o lea a wha ngai oi tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhese o soani mo tangata i eima na o ngā papitoa. Ia po a fianga tu mau o soifua. Ia po kalame fo isko sipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo to ngaptinga i fafu. O le okaina o vai la au mafua la au mo ngase i fale mai. Ia e mai se fo ikon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia mga luenga te tele ale ati na el malo e pe una iai atele. Ma le ofisa i se va i le mtanga luenga o fatoanga. Vaenga ia o lela ave e whaamua e tātou paketi lea tasi o lima. O le pei o na whaeilo atu lea matanga. O lo o tāpena, o lo o ta otolua tāpenanga nei. O le foi ua amata whaatalitala noa le mtanga luenga o tupe ia mo sifia ia o le foi o te tau aveina lua le sui palimia ia ai mai se fo o tūlanga lava leo le minister o tupe. Ia ua amata whaatalitala noa ngā male mtanga luenga o tupe. Ia e fola mai fo le latou paketi o taatia i taimi le nei. Ai mol sila fia pa ia o tātou autostala mai whaafonfonga mai fo i o Samoa. O le lava sa whaailo ia le anawatau a le malo. Ia sa savali ai Samoa atoa i tū malo i 5 sutas. Ia manatu fo o whaatali mai tātou watunu. Ia a tonu la al tāpenanga lea. Ua mai tonu le malo fo. Tu watu le anawatau i le mtanga luenga o tupe. O taimi la le nei. O lo ngā lulua le mtanga luenga o tupe ina ia. Iai to tonu ia fuafuanga le nei. O a fo i mea le mwhai o na patino. Ia e 5 tausanga paya inga. A o le tāua. O le mole silafia o le malo le atunu. Ia o lo o patino umapaenga i e lua i le ngata tāpenanga tātou tasi o 5. A matawhanga ioi i le atunu. Lona lua. O le tāpenanga o tātou talapatau au tu o le tupi. Na ia mautinoa. Ia le whaanga ioi tātou atunu. Ai mai se fo i o le atunu atoa. I nisi fo i o whaamanianga. Wa uma na whaailo le mano fo. A sao mai maau le safolau. Ia o vaenga ia. E te tau o na ave ia i fo i whaamamua. Ia maalo ia i fuafuanga ato ne esi taimi. Whaailo mai nisi o polo inga fo i a leo malo i tusai fo o le aso. Ua whaamautu wina. Ia i mawhai o na usui ai fono al palemene. Ia mawhai ai o na teipo fo i tātou tala whaatau au tu al tupe mo mo whai ngā malo fo.
ia manatu fo ia ile atu sulua masina o tatou talapatau au tupe le alona uiga e malu masina ma le fo'i ua galulu e fo'i le matagaluega o tupe ia o le isi a tatou mataupu atono le fo'i sa maitauina fo'i tatou tustusiga ia o lea ua o lo fai peso ta inga ma le fiunga le palemia le o se avanoa tau fo'i e momoli atu ai le aganga taftai tapua inga Samoa wa o tau tapua inga tatalo ia e tusai fo'i ma le tupe i luma o le atua ia le singa ma ia le fiunga le palemia atono o le aso sa il vayaso talu ai ia o le asa o atu ai fo'i e awa fo'i ia le singa ma ia atonu lava mo le silafia e ta ua pea le whaamanino wa le lava sa ta ua inisi o autou whaatalitanoanga e le fionga le li palemia e iai se lao e iai se taina o le atu ua i tatou atunu ia e malanga atu i fafu au wa lava na siaku fo mai ina ia mautino ai fo ia atu atua le malos ia ina ia mwhai ai fo i ona whaangalua ina o le 5 tausanga ia ele se taimi la ititi ai o le tāua ia o le tūlai mai o tangata e taitai le atunu ia o lo ato atoa le malosi le tino le agaga ma le mafofau ia atonu fo'i o le sa o mai tau atu le tele o tustusiga ia le tulaga lava lea i le fa'atupeina mo le tausilafia o le sa o fa'ailo le taimi o mafano e o mai le faiga malo e le o mafai ona ave tagata tatou tagata e togafiti atu nei fafo i le taimi lenei ona o le tulaga o lo uti whaasoa tatou 25 pasene o tatou paketi ia le ala le va'aiga lelei pe a whapea e o mai le afioga le ali'i palemia ia tu'u atu e whapea e whatupe le tatou malo a o lea taligā le tatou atunu e pei o le auga lea ia o le urgency o le mana'omia o le fa'atinoga o togafitiga fo'i lona a'ao ia o le alava ua fa'atupe i lava i le fionga le li'i palemia ia o lo'o iai fo'i se fesoasoani a le matou fo'i vaega fa'apufai mo le silafia ia o le ta'ita'i muliga mai le topi palemia a o ia o le ta'ita'i o le vaega fa'apufai o le fa'atuatua i le atua Samoa o tasi e lē mafai fo'i lana nofonofo o le vaega fa'apufai e ave le matou fesoasoani o lona uiga e lē gata o le sao o lona aiga ia ae mai sei fo'i la fo ia le so ani vai fa fai ya le o fai ai pa o le lava e fa ia pele so tainga ia o lo so longa le le na tonga fitinga a tono na fo isi la tu le atu ia o lo o so tai mai lava i lunga nga ma pe a vole ia o lo fa ai lo mai ai ia o lo fa nga so lo pe ana tonga fitinga ai a mai ona tonga fitinga ia o le a wai mai le tato kono tanga i pāne mene momo ia awa lava le tatou paketi ia o le isi matau ia o le tatou matau lava le o tatou tumalo tatou atina ele o le miliona tala ia atonu mo le silafia o lea ua taunu mai po i tonu le malo fo ia o mafo i ona whaailo i le tūlanga le asitia iai i le vaenga pelea ia aile i o atu i vaenga lea awai o le lava i tāpena tātou paketi ia o le whetu na inga wa mo le silafia o le sa o tonga la iai o teitei fono ia o e o lo tūla i mai o suifai pule ia o le ua mai alwhai ngā whiwhiringa le atunu ia atono o te mile nei ia o pe meme ia e fo inisi o tu malo po le ale tu langa le lei e tawanta o toai ia o le fo i sa wha maonia i lunga le kāpeneta o le ata pena le tusi e awala atu le matanga luenga o tina matama i tai e whaailo ai fo o le aiai se taimi le tu mau o le a tapunia ai ma wha ina ia mawhai o na atono lo o lo silafia ele atunu o le patoa o mai malo fo e iai po ita i ala mawhai mwha e au o na ilo a o le tusi fo i la ave itua o le awha ai loa i le fo isa tu la i mai ita ita i kono umalava i tu malo e 5 sutas
ta pena I fo tūlanga o iai a seta, pai le stuff take, le a tūlanga I le mele iai whanua o wai molisi pia fo, e iai tū malo. O le lava iai ia lato a ofisa tūtotonu, I lunga o whanua, a e sa tūlai mai o le bea mtei fono. So o vaenga umala ia, o umana wha maoni I le pepa le kapeneta, I le fontanga I le asobu. Ia o le la wha ngai o I le tato mtanga luenga tinam te mai ta. O le mta upu foi lea, o le foi wa uma o na paailo foi matoe activate o tato steering committee. Ia mo le silifia, ia o lea wa uma foi o na wha maoni I kapeneta. Ia le tato steering committee. Ia e wha ita inga ma whaatino. Ele whaingofia ngā ruenga le committee lewa ia I lela a whaatino. Ia atono tato steering committee lava lea e iai totonu ia sauwha ia totonu nisi o kapeneta. Ia masui o le atinu o le ato e activate mai la le tato committee lea. Ia awa foi le whaatino ina foi o e toi ilo ta iala ma whainga whaavai o le tūlanga o le atatia e le tato wati na e lea. Ia atonu foi o nisi na o tūlanga. Ia manatu o paule na o matau. Ia le na o whaatatia atu. Ia e wha tala noa ai. Ia e peo nisi na o matau pua na tango fia I le lau ai kapeneta. Ia e mai se foi ni matau polo o fia sila fia malongo puia li ai foi le malo le atunu. Ia ai mana ia tu atu le vanoa o le sa fa ai lo atu e na nai. Ia mana ia lava le au mai ofisi ia anga ia tato mata upu ia ua po iwa umona fola si atu ia tam fai fo e tal atu ia mal falo alo Ame, tanya mai o United, aso mai si Le paketi o le tala whātu te fō. Le nai sau noa e amata I le ia te sema. A ngā ia o ke topa o tō sanga fō. Le lana o tue maua tu le siva ngolo saunanga e balu masina. O whela sa o le balu masina na o le se fulu ia o ke topa mai a whai ungo te semanga ia o ke topa. mana I whaafsiri tūlanga la vai ai I le tau ato e tō mana tu tau sanga lua o lua tasi o le sampai o na anga I mani malo I masina Julai sa pato amwhai o na tepo tato paketi a se tema I o na aso sufa o le whai ungo se tema pato amwhai o na pasi e tala le tupe o ke loa ingol balu a po le talo lua le bale au le whai ungo se tema pato amwhai o na ngā ioi le malo ia o kitopa ma operate ma whamatu ulola na paketi I le masina o kitopa e le ai ala se ngā maltulanga leo tato iai awa o le alava o tato I loa o le whaatatianga ai o aso ia e pea o le masina leo o man whaatati o apeli le tau o na whai ai le whai ngā palota o lea wai ai uma fetu na inga ia ona o le me foi sa tula I mai o lea sa whaatino ai loa tato whai ngā whiwhilinga ia au kusa o le taimina le nei o lo o iai le fuafuanga o le second week of October po le asolona lua o ke topa o le a fola I le tala tupe o le winga lo pa matalanga le valu masina a pa pel fai unga o a foi o ke topa lea I mai ai ia le pasi ai tala tupe o lo na winga o le a pa ato ama fai o na ngai oi tato a tala pa atau au tupe lea November, December, January, February, March apelila me Juni longa winga e valu masina e whaanga yo ia a lea la tato te anga I financial period o uma o Juni July o lona winga o le tato paketi lua ono lua fitu o le atoa I loa sifulua masina e le ai se nga malua o lua tasi pai inga le pato ate atu nei e pei o le whaatatianga le na o le tato paketi po tali fisili I whaftai le ho maua tua o le ia tia o le avanoa. Tato fifasili atu I le tūle o le miliona tala ati nai. O le ho maua atu o nale a whaili swinga tele a nala tāpuni. O le mingo le alea I fuilani ngā duenga amata atu
le taimi lea ua effective ai le tapuni mo tangata lai whengaruenga i tutonu o officer tūmalo. Le tūngaruenga tapuni o le ale umi o le ale ai ngaruenga tangata ia o lono winga o le taatia i fo ina ma le haia ina po le au mai le o tangata o whengaruenga whaamaitai. Ia, mana tu ta o tele ta o pule, man tu poi pe on pai, le to asfu waso nga I mai whainga malo. E ta o yo titi lo nga ia. O ne pole na babe activate ka ko steering committee. Wa ngal wenga na tata steering committee. Ai o le babe fono steering committee. Babe fa nga yo I poi matala o ke lo inga kasi luba yaso ina ia mautino ai fo. Awa ole fatatianga atono talafea ngai lava tūlanga o lea iai ia fo ia tato sui o teitei fono o lea lava o toi fo I mai ai pe o tūlanga lava le nai pui pui iai ona ua iai fo I nai vaenga ia ua ese pa tūlanga laua fo I wanga yo iai ia ua le mawhai ona paau mai whainga pālota e te taula ona whainga luenga la bea e le malo ele fa bela se ngan wenga la be paula bale mea e ia ile la tau ngan wenga en tau ta pena file stock take ta tia oai le te fono o le la adwat o la o mautu babai e transition ia ia hanga o mai e pe yo le aunga le na ma le intention le na o le bave activate o le kako wafo o kako steering committee o nga e te le se vai nga tau ona ilo ilo i poita i ala mpen pa vai ia pe yo tali atu le lua ia Sana mo no le tofol apa tatu nangale no kabaitu I amese la vai nei tangata I sa fa mo le fa mo tosa ale mai to watu pe o le afai fo fa vai o tangata umana I tua mai o masin amata tu ya o ke topo anga ia te se ma e to ta ofi uma pe fa pe no uma ta pe no uma document se o ai e toi tau fi uma se fai mer fon fa vai pe tau na o pele ya o patati anga o tato vai ka leo le li wa il pai inga lava le fa to ama vai atu o le tatia tato li o vai nga sis no ka silalo mtanga nga tupe so inga le vai ai o le toi fo ilalo le sio ia le tato vai nga ia ka sis no workers wa e siling ia vai nga ia ile afianga po kalame lea ona ole la ia le transition le o te loinga e a ko e ia ile update e a ontu ina mai le mtanga luengo tinam te mai ta awa pe ola tole on mtanga luenga le o ta o toi funu fa mai o le ale o nga o le update ma tulanga po le na e mana o mi ai le transition le au mai o le update ka peneta e lo ai vai ona ilo la ia ilo tulanga ka onga ia po le alte leo le afianga priorities o le foi la afia pe la ona e sau no sis no workers io ia ile afianga ai ole nau no ta inga ale fainga malo le o tu lai mai ia fa anga yo po kalame ai ia ta atia se tu langa le ma le tala fia mai awange ia se penumia inga awa ole ai o po kalame le nei ole atina e ale afo a miliona ele na o malo le ngalu ai o lea watu fatutuanga I tuai nuu malala fanga o lona winga ia manino le malo ia na ia ta ia lam fani whaavai ia manino foi ia tato I tu malo ta I tasi mafonu whaavai o le alma fuanga o le fatu atu la I men malo fo e mana o ile o iai se nganga le malo e taufi ai e ta tau ona fo I fatatia le tūlanga le lei man talawhiangai ona wa ye fo inisi le poti wa tu ina mai ia wa ese fo inisi o tu malo inisi la wa tu malo wa le fa manu ina o la to sui lona win ale fa ia le ngal we nga la de ia I va de al malo ia e le me tu like ma ia le a fo le malo si anga fo ia le malo ona o le o fa ma tu ina tu ta ia la ma fa in fa vai o ma fo ona sign the funding agreement ma fo no fa vai lona win ia e te tau ona patino le ngā luenga la bea ia le whainga malo. Pataino whionga mole manino la vai o le whafonga me whaile tulanga la vile ngā le whawetengi. O a whia tonu lava lai amata I ona whai mai e le whono whaavai le whai tū. Se ilonga pe se ilonga e mai ona pasia talo tupi. A whatom whaino la I ona whaamatu o tu whono whaavai la tō te whiwhiria tangatori tū manu iu.
e tala e le pelo inga sim committee le patino se aso vai sofo a olea wa uma ona pai foi fai uma kapeneta pe kapeneta ile asolulu de te asolulu nei ia ola ile la to tusi ola la to ave manino fo i te fono ma fo i ma fono fa mai ina ia la to tangia mai pai ngai ola mai yo ia pai nga e te tau ona tapena mai la to Do fiong mai le tūlanga le tato paketi whafosiri po le emergency budget. Ko ngā soro le pele ta penanga po tu whatasia fu mai ono ausia i aso nei ua tofa e tau ona activate ai. Umur. tai ia tonu mai e ona pai mato whelua i ngā male ofisili o le ntanga le ngatupe ia ua patatia poi tūlanga ia o le poi sa oma te tanga ina le e ele komisi pa pale mene o lo awai poi tai le tua ngai ia me se poi sa pa pito ia le ponga petalai ia o le poi o umona patatia ia vaenga uma ia e mauti noa ele io o le astol sulo pito o pasia tala tuko ai o lo iai le fuanga atonu e iai le whaalau i loa ina whaapitoa ia lo ngai ia foi le official fono le mato fontangane ina ia whaaido fono ia le aso o le teipo la loa ia e tatou tala tupe ia le labai mai tau o le vai aso lona lua o ke topa ia o man pai peutanga ina ia o lava matoi mato tapenanga le e ta ua teimile nei o le wha ainga o le tatou anawa tau o whainga malo fo ia mal tatianga o tatou pakiti le ia tatou no le o le tūlanga le nā o tatia i teimile nei ai mauti noa e o i foi whaiunga o ke topa a wai tolu skulu wasa o le whai e tatou SOE budget mai le aso tolu skulu se te maanga i le aso tolu skulu o ke topa le la fo i ua whatatia ai e tapenanga o tatou pakiti ia Malo fact o fionga le tūlanga la vina le emergency budget. Amba aso le ni te nei na sa ua ia le tai le tūlanga. E o le limit o le emergency budget na sa le to le to le sene. O fionga o no le sa ia le fionga le pandemia. E family le isi limit o le emergency budget. Na so fionga lo o yes, say set amount for there in the emergency budget. ia atonu e pe o mai e saunoa le tai o le tuanga o le vaenga e tono talpatau o tu le tupe e le meka o le unforeseen budget o le 12% o le tupata singa o tupe paadu ia atonu o masani fo ia tūlanga kako unforeseen budget e ka oko le amount nga le 2.1 miliona o le whaanganga la tatou unforeseen budget nga alu iai se mea tukuma peila tūlanga lava leo tatou OBT o le vaenga lea e ave ai a tatou tangata maifa wa uma i fo ona whaalu 10 miliona wa uma ni pasia le paketi tala whatau au tūpena o 10 miliona o lea wa te lele demanding mai uto o tele tangata e ave wha o ila resort e tanga dwenga tupe o i tatou 12% lea le unforeseen budget ia o le whaanga i o i fo atonu o le atonu la uia whaitau atu mala o paalongolongo atu e pei o lea e anga ia i ele saunuanga le taitai o le tuanga yes there is a 3% o le unforeseen budget mo vaenga la ai o tatou budget ale tasi o li mai lalo i whaavae a ia o lo whaanga i o i lava le tūlanga le iai e mātou te o mai ia e saunua mai ia le ofisilu te tasi ia le tutongi lea ngā patia ia mantua fo tatou lusu 5% paketi lea sa whaanga i o ia i le atunu o le tala whaatau au tu o le tupe lua olua whaalua olua lima o le lusu 5% o tupe whaal le mawai le lua se lama o tupu miliona lea sa whaanga i o ia i malo taimi a ia o nuku waba aia le taimi a le caretaker government. Taimila nei, wa dry up. Ia kaulanga mawe paise intervention al malo fo. Atonu whaktai lea tua. Ia, ule ai ka whenga e kako tua walango mai tia sāle tapena. Olo o iai lalo tūlako.
e le tasi o lima. O tūlanga lava i o paketi whaanatinati. E mawhai e la o na keita. A o le awhianga tele. O le la awhia tōni o tangata whainga wenga. O tūlanga le nā. O le la paanga i o iai. Ma i e ala process. Process ma sani a ia. Ia e tāpena. O le wa i le endorsement ma le whaamauninga tāpeneti. Tāpena lola i e mai polo a i ngalo a i al tato. Ale au malo le malo. Ia. O le vai aso. O vai aso taitas. Ia o le atu ina mai le tāpena mai le matanga wenga tu. A ngai le minister tu. Ia vouchers ke kele o le a. Ia i foto tongi o tangata. Ia o na ave loa lea i le officer suetus. Ia mai lako endorsement. Pamatu loa lea. O le process le na mato o mai le lua olua tas. Sa operator i fota to whainga malo. Mantua fo i o le sa o mai. O la i le ko wiki le taipi na. Sa operator i ata to. Ia ina ua mai a tolu skulu was. O mai ta watu ele kapeneta na taipi. Ia wale ngā whatia. Le fonto extend ai le tolu skulu was. O le whainga malo le nei ma tāpenanga. O le wa umona mai a tāpena. O le tolu skulu was o aia mai a se te mai. Tolu skulu o ke tofu. Ia ai longa to i se extension. O lea wa tāpena lua la. Ma o le po matou ngā lue patasi ai. Ma le ofisili o le matanga luenga tupe. Ma le matanga luenga ato. Ia po ia mauti noa. Ia e pasia tala tupe. Ai le i o. I le tolu skulu o ke topa. Ia pe se papanino aku nga i le autelenga. A tonu pasene ia pe anga i le unforeseen. Tono tato paketi. No, Fiona whamu mole o anaka tauna le ali whainga o le sa bolai na whauwhai. O whamoe moe la whatoa whai le main budget. Saule. Ia, tono le. Vaenga le na o ngā ioi ei le mtanga luenga o tupe. Teime le nei. Ina ia mautino. Ia ini vaenga pongi initiative. O lea sai tono le anabata. O te tau ona amata ina el tato paketi lea lua olua lima, lua olua ona. Ona pulu. Wala na fsili whamu mole la o Fiona suipanima. Ona o lea na sau mole Fiona le lipanimia mai sanentia. A whaina mai lama ia le emergency budget. Sila tu ia le Ministry of Finance lama le emergency budget. Mai mawhai po i ona whatu pe ai nisi vaenga o na matau. Pe ole wingan, ole mafuanga le o ofisili atu. La sau sila i le tulanga le ni sa saunua ia le Fiona le lipan. E mawhai le emergency budget o na whatu pe nisi vaenga ole ana matau sa whanau i loa. Le tāpena ngā ai o le anabata. O lea pato a whatino le tato lua olua lima lua olua. Le tato paketi fau le la fola i lunga i le atunu i a o ke topa. Ia. Ia, nga mai a. Te olu nga mai a. Matua o le ke i le kako i presidency budget. Ia. Le o meni no fu sam. E ke ni sam no me fi se kupere la kako ngaru ko le si kos fu aso. Fi se total estimate. O me ia o mai o ko mi whawhenga ruema. Ai le i o mai ki me o mai le budget au. Ia. Mo le tari atu i lau whaafsidi. Ele i lua te mine. Ma kofo i o lele i sau polo a inga leo malo al malo. Alo ngalo lue ani tanga luenga tupe tu whaatas. O ngai peia o na tau whaafonga mai vaenga uma ia lea e whaailo ave i e whaamomo. Tangata whainga luenga le malo. O ngā luenga whaatino o tanga luenga ofisa o lo toa te mine. O au nanga whaakon karati. Ia, mtato pensione mo tangata mātua. Ia, ua le malolo mai ko inga mga ilo o mātua o teimile nei. Ia, e pei o vaenga le nalo ave whaamomo. E tato tolu skulu aso o tato paketi. Ima si de tulala o Fiona i le tāpenanga le budget. A lo mani noa e ka koe fo i aia. Makarka ko financial year ki masani le pamtanga i ulai o tōsan fo. Ai, o lea e ta oto dei le forensic audit fo i lea. Lea sa e e te pisa minsta o tupe na amakai. Ia e whase tua ngatu. Ia a lea sa all forensic audit. Lea si le ero Fiona minsta le te imi ma le wa le wa ve le kabinete le sa ia kabinete tausi. E le fome ka ke se i masi e me malu fo. Ia, part time on whaafsidi. Mo se fia ia o tato forensic audit.
O le sa abatu pepa mai le poti le ilunga lau ka penesa le asululu lea. Ia o na wa o le tu la i mai le vai mo ko tato wa tunu. Ia tu e se e palimia. Ia o le wa ia le auta sing. Ia e vai asinga mafia fia o le poki. E ta ua le iai o le taimi panga noa. E o mai iai le ofisi le ntanga le ngā tupi. Ia ma le pulenga fo. E o mai e teipol mai tala tupe. Ia i loa le il minister po le altu langa la iai li poti. A mai ai. Ia o na batu le ai o atu e teipol po i lunga le kapeneta. E le le fai o le fai unga. Ia lawa mai o i o le le ia le tūlanga. Ia o le nganga lava ia i tūlanga i atu ina e papea. Ia o tūtilo. Le ase au ka mo li poti. Wani le sona ta ua. Ia e papena fo i o na tau tai fo la wai ia le panga malo tula mai ina ia awa nei to tupu ia e pe ole a fo tali atu le na tato forensic audit Tasi ala si le ufio. Tasi ala si pe ia le o ko si le le fato a mo ma to a mo le ufio. Tato frilo i mo mo ni tano to se mele fenga ma. Tasi le mo ne wa le wa to i video e fenga ma lo le. Tanga runga tupe, se tanga runga ese taua. Wa pe o te mi fui sa ese e ia. E pe sa tine nei la mumu fui sa fe o i tua. Ia de mata wa fui le fa ku tua mala o fio la mata. E te wa bina tu fi mi sta. Tupe mo vai tu la me fi pe ta tu ba. le nganga ai fa tai le tua ia to fina man to foi ia sa mato se e mai le pa ia talwan. Ia o le sa mai pa tu tuanga le fiona te mete kaimia ia le fiona sa papito ia e lo ia ko i tula i mai satu wa ia i ato to ia peta iane ia le to ia ni tu tato sa ia o le fo i wa tula i mai le pa nga malo fo ia to ia mai fo pa tu tuanga ia te o te tula i mai ia e mo ia to finga ma le bala abina e le fa pe fo i o mai nei to finga nga e sei la o le ko ke sisi la mai e lua o lima pe a o ko ka so i fu i o ai o le meia o le nau ta ina pa tino nga wena ia o le anava tau o man pa tatia le ko sa o ko a sisi la mai ai ele ai se vai pa no i tu malo e lima sutas sa nga i ai le pa fa apu fai le ale nau ta ina a mato sao i maa o vaenga i o le ave e mato whamamu. I le mato po ia a whiloa inga lea mai tu malo e lima sutas. O le awa noa sa a mai manino ai e tu malo. Vaenga ia mato te manna oai. Lea wa umanga incorporate ko kongo le anava tau. O le tiu te la mali matafa i o i lo tu langa pa a minister tu. O le kaimi lima kausanga pe ia o le emo mata. Le nau ta inga o so se fai ngā malo ma le fionga pāle mia ma ka peneta. Umai fo lima tau sang. O mautino wa au sia o makainga umai. Pauanga o mea o le whakakari mai le atunu. O mea sa makokolo o misi le atunu. O mea i e kaunsa vali ai. Le foi la le nā. E le o makainga na matautu o mia le paketi. A wa le paketi e ngai o i eiso se atunu. Ia pe o le tali atu le whafsi. Ia mai tau atu. Pe ia wa umai ia ka ko minguke ko wa tasi tu la. Asu i palimia. Au tai ko i sema tu strala. E lea mawala wanoa a yeni si tau. I meli mai i le ofis. O nei loa le pe isia wanoa le. Mai ta isu palimia ma le mini tau tu. Itali tu e ia nisi o tau. O lo fia. Silingi e a wha tai le. Suma tala au mai. Ia male pa awa no po i tu tai. Ia nga rena le asu. Toi? Tai nai ia manatu Samoa ia o le pai inga le nā o le tātou whatata noanga ma le sa pa inga tu stala. Ia e mori atu ia ngā whatai. Ila au tōta pua inga titalo. Ia a o alo pai ngā malo pou le pato asfuru asu. Ia le matu o le pai ngā malo pou. Ia o lo mātou ngā lue au seaba no pou. Ia e mori atu ele ngā whatai tātou sa pa inga tu stala. Ia tonu e le tau whailo le tāua. Ma le tāua o le tau tiute mam tā whaioi. Ia o le longo pui a li o le malo le atunu. Ai mai se Samoa. Ai mai se ka koutou na solo o wha moe moe ai tātou paketi.
ia le ia o tō pāleni, ia ma ia mapo fo'i ia le whainga o a tātou tala e mamoli atu. Ia awa lava le tāpenanga, ia manu tele ina le tātou whailo inga nei as, ia ai mai sei fo'i. Ia tiute ma whaiva le whai unga le vai as. Ia, so i pua mai manuia. Ia, ia, vai uma no weekend. Ai.